Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da skinete splitter kao trojku, znači pa da krenemo. Upustite ovako. Znači dopravo ima znači stvarno dobar speed torrent, ali ima dobre igrice, što je najbitnije kada njegove torrente skidate sve bez instalacije, znači odmah igrate u WinRAR, znači tako manje se uzima i idete u redu. Ovo ću izbrisati. I evo ga sada, taj torrent će se, znači evo speed torrenta koliko 75, nije loše, ali eto. Znači kada se skine nastavljam da snimam. I evo nas, kada se skinu torrent, idemo desni klik na ovaj torrent, idemo otvori. I evo ga, otvorilo nam se znači ovaj folder. Nama ovo dve znači ništa ne treba, ovo je za dokumentarne podaci, nama treba ovaj WinRAR. Idemo desni klik i open ili ti dvostruki klik kako god, što znači i uđete u ovaj WinRAR. Znači šta se treba? Treba nam da ekstratujemo ovaj video, znači uzmite i povucite ovaj folder i stavite na željenu lokaciju. Ja ću ovdje, ali možete također ovdje i ekstratujete ovako i gdje god želite, to je ok. Ali ja sada neću raditi pošto već imam folder. Šta treba kada nam folder ovaj ekstratuje? Znači idemo, otvorimo taj folder i vidjet ćemo ovo. Idite na sistem i otvorit ćemo ovaj, ja ću ovo povećam. Znači spustite dole ovaj miš ovako i evo vidimo ovdje ikonicu splitter trojka, vi to pokrenete i igrajte. To je bilo to, znači bez instalacije nikakve, ona igrate, samo izvedite iz WinRAR-a i to je to. Hvala što ste gledali još jedan moj video, vidimo se u narednoj epizodi, do tada doviđenja, pozdrav!